Iċ-chairman tal-PBS Joe Mizzi kien irriżenja wara li xandar filmat imbarazzanti tiegħu fuq is-sit tal-Media Today li fih jidher li ma kienx siktu tant li waqa' mal-art. L-episodju ġara meta kien qiegħed f'Dusseldorf fil-Ġermanja f'attività tal-Eurovision Song Contest tal-2011. Wara l-ment li kien ressaq Joe Mizzi mal-Kummissjoni dwar l-etika ġurnalistika, il-Kummissjoni jiddeċidiet li l-filmat imxandar kien jikser il-kodiċi tal-etika. U finqas minn 24 siegħa wara, il-Gvern reġa' ħatar lil Joe Mizzi, chairman tal-PBS. Għalhekk li l-editur tal-ġurnal Malta Today Xavier Balzan qal li ma jistax jifhem kif il-Ministru Dolores Cristina, politikament responsabbli mill-PBS, reġa' tħattret lil Joe Mizzi abbażi d-deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-Etika Ġurnalistika. Il-Kummissjoni ta' Etika b'ebda mod ma qed tiġġudika x'għamel Joe Mizzi, ma tipprova tilqa' ilment ta' Joe Mizzi kontra Giulia Farrugia. Jiġifieri il-loġika ta' Dolores Cristina jien ukoll ma nistax nifhimha, imma hija ovvja li f'dan pajjiż kollox jgħaddi. Balzan jgħid ukoll kif xogħol il-ġurnalist huwa li jistaqsi, iżda l-Kummissjoni tal-Etika Ġurnalistika qed ixxekkel milli dan isir. Jgħid li din id-deċiżjoni ma jistax jifhimha u li ma tagħmel l-ebda sens. Li aħna ma nkunux nistaqsu din il-mistoqsija dwar jekk għandux riżenja u le, jien ma nistax nifhimha. U jiena nixtieq inkun naf minn liema dinja fejn liema din qed jgħixu dan nies.